Ni sambulo na kasema tumana kama ni Vakadromusiga ni kwa leo ni Dredre Ga Mo Cegu FM Raki matalaki na 92.2 FM wekema ni melambasa kaisa usawa. Wala ni wekema ni sema tumai na 92.4 FM Serua danga yenuda mambulo taltani na yakavi ni singa lotu lemu ni kuwa kala wadito na ilango ni sa tolo sarana to singa una. Bani ni vinaka randindi mata mobile ndabe semati boli main yakavi ni kuwa. So era wawa tungo mele sumotata sangai Vakadromusiga na yakavi. Wawa basi. So rawara tatunga membuta mena idoi Dina so rawa tungo memadala seda bana ituba right ena kabini kuwa ngunuti seto wara katu saga listu mena boli so sambuta so sandabo sai tali tu ngonongo ni sakana boro tali tu ne ba kabena donu babena kana bokoni angara bitabi bikemni na rabongi kiro babi kambulo tali bikemni na kabena kani kuwa mambi na be booth security oni sema chikemni chikobekina na be company lebu ena nanda be korne ndaka kiro sambadi kambulo tali ani ena kabena nda tikuta kena nomoni awon ndaka kemni kiro sa labo tali tu ngana ne roya awon ndaka ena sikemni ni ko karo kambulo tali bikemni ena yakabi bena kene taxi basis taw saran nimbulo bena kana be so yang tiko na pick up na drop off chiko na kabena ni kuwa bena bole saran do sema tu mai katalita ka na bioli boli bali VitiFM ena ya awon ndende uranga awu feresi rasuaki batale kene be misi sa rasuaki kene ko vale bambi bitiko na luben rau under 16 tu ni suba grema kena bubale sema tu main reketi Central College ena kabi bena ni kuwa be name tem survive nina ke tamai nina na buno ndindi bengravi nina kia meli na levu dombula bena kabina bole usar sema bole bena kabina sama ida bana sotso levu ni ngito membele tira na lupenda ayana sotso levu ni dance final na ngono na ba esa na ngalo wastakikina na mbele levu ni dance tamana levu buna na nomuni bakarisi ate na gitar to me badara me bolo levu right embakingo donu mo bena esa soliate ndona dina na munda mo kibe kemuni na beitimi ni na singa ni na rora wana lesuma na mbakibu right kera male na be bakibu sana ndone awa bandi takekera itu wana sembula bole sana pasi na bilu donu mo bena sabani ni bena tene beitimi so mai bono levu na bugni ngito me bakadori bomota ni batadola takasaranga na lokani mata na korni buli ndado tukuno tu ni se kedanga enda kenanda wena kenango ni rangoli mai woi rerabita ndo ni korli levu ermai baitabi ermai solia saranga ndo na vina ndamunda me baka tukuno chikango na ndo rirai na vina ndamunda ya ngamdara gagaro ni kida na beitime so ratu kanda levu Queen Victoria Lalina Super Grandma si odinga na sino na be korni buli levu kile ya rakabi ya ndo banua na tambua anga menda na wanga tikoro ndo vina ndamunda ngono maleta ni sa toso chikumai na be korni buli ena tawda ko be korli kene bandi nendinango mai elimination on sino wat ke hol cross receiving anandua finally under 19 lin wat ke na batu receiving anandua kana male sa ro libu na ro orang gitu tinggo atau mandang na ro mai ratulu ke lebu bera se ro ngone sara endir sara rangito dake kana male ni rangale suwa sama tomole ya mai buli den dona kamu enam butura ni bengati beradorbo ene pata go Alesungo pabarta katuna coach nina batut alesungo sinira raw balete lewer nango ne rangito tingo ramba tinka bitu tinkawalu tinkaono na bale berna dorbo era dorbo ngone rasin dia doromai era tuna mbani bolera sana tiga butal nga melai bulira donu naka mendu anandang gitu bina tal nga ni sala beti taga maine bata go nanon rabeti mika santa bandini tagal mane mbak jarban male na ona ba bini bina chigo wana Fiji Secondary School rugby union ne ya Fiji Secondary School na boko ni soto to kana ko mana elimination ne eloriki ne so talent bobo me makanga na ba madala ka buto kaya na bobo ni president Mr. Biu na VitiFM Facebook page na boko ni YouTube so mengarabe lembaga goi sebuni ngono mengarabe kina na playoff kina rona time ron ruka mai ena semi final ndaba kamari bina kan ni lori telga kya so na dorbo karsa boita bichuko en so to garabe bichuko memba en be so di zone go sati una itu betul mai menambiu ko barta to Mr. Biu itu betul mena bador ke na playoff na be grade me baka dasari ngona yambakingo melaki baka bukir nangone ni baka nangito rakabi na nonta mo baka itu ngalo mangani waswas ni buli baka mena week 1 ke na week 14 ni mewoti na week 14 sa mewoti sartu nganang gitu
Iya, nilai laurai nangona melaki wala taki na bagitin kau lewana ngauna. Nilai ngito na nonta timi ni Viti by New Zealand ke Australia. Lagi bili witu na nonta mata timi. Boleh terapa? Ganda na pandi kertorida. Iya mai. Ni lewu wer nangone mai Australia ke New Zealand ni kama bango nang gitu merleng gitu na bata ni kena bola taki na matentu. Iya. Rosa ngabul kawalu kena tulus ngabul kalima nonang gitu indoran taung gitu. Sajena. Obi kita tu Viti. Ni lole ribango so walu kena tiri kalima nang gitu. Na states. Kena bale lay sartungan nangonin nonang gitu. Right, din sar. Ni may dapat talaga na waso ni muli. May dapat talaga kena ko koyang. Koya baka tamur so ni tumutu may bakani sa angito be buka talatunga kina nontambula. Right. Atale di. Kena malam baka may bidala ti matikir nangon may bangan. Iyo. Ira baka may season sa ala ko tunga. Ala ko tunga. Nangito sa on tunga o tiar nira bitin kata baka ko na waso ni muli. Oji. Oti na final wins. Oji. Malum sar tunga. Bitarongi. Alang satu ngana bitarongi kaya dia. Sing talindo talitu tu ben rada mori. Me bebu ke beira nangona sa Sema tungani mele bala takene bata ya. Le so tawango sama tau tu kireango. Nang gitu na besi. Dona nungu bana baka sama merendo na kota lagi ni bana no tu tim ni Viti. Pada mer sa me bebu kena robot. Saya ngakua. Matai. Iya. Ena baka bunu beken dara budesa. Iya. Baden desan talairanga. Iya. Bila saya me bila robot lile amber tu prop. Tumuna. Nagtwel mesalak. Taman na leung dana basa mo kore baka sama liali. Ay boleh. Boleh ta bingo non rang gitu nangone buli. Iya sige okay. Baka mo talaga ni kenta nasok. Iya. Irang ko nirsado ber tamu tamu rakir. Nirsado tamu rakir mo sa bola ka toni ko mo sa tegal tikir ba. Ngi ba kamir mi ko baka bira menini. Iya kare makino ita. Dinsar. Sa may barta kino mistabiu ni biya be so balele ne kene wala lambang ko. Ni baka tolu na yaba na tubo ni ambang ko. Orto na Fiji Secondary School, Fiji Rugby Union. Batal nga kina batal kina tambang ni muli. Ko na kena idi ko ndara ditu kina ko le bola kina. Era sindo vata yan dona buna lew. Ko baka der tu kina na kene was me baka ndara ko na playoff na lomani ambang ko na bata ni baka tiri kawan. Dado na madango na gele sibi kem ni talmayan na Vakadromusiga ni kwa. Hey you! This is how you should start your morning. And then the video at the background and he's just like... Wake up with Budene, Taig, and Tifa on the FM86 Breakfast Show. Weekdays from 6 a.m. to 10 a.m. Catch us on 96, 96.2, and 96.6. FM96, your number one. Baka nini binabi kemuni ketsa kare buli mana kami ninda nga mo ngoni kuwa baka nini binatal to be kemuni na itumbu aya na buni veitokoni vinaka so aya na baka tu na songo di baka mau so na baka tu na songo ni baka rosong kan dua so na baka tu na songo di tebu so na tu bala itu me baka ngo na bu bali na baka karawi tu na songo ni reunion na itu family reunion na taria family na karawi tu mendela ni abu ya na libitu kina katulu songo kan donisinga ana singa moniti mada wakatumai ana ngolo ngole na koro. Ana gi wada betul gitu. Tamarle wo kere mo lagi sota bata kena bubali. Alright. Kebal mal mo ngole abi bula ba. Hula ba ni ko tayo bola. Iya na ngande na koro laki marota kena family reunion kera bale barwengo. Ausana mbiu. Esa. La ko le sota berto na longule ni bubali. Right. Sambala una na ni mami. Sira tu ni bobe rai so sa ndabi kele tunga na ya ba. Iya ni kalilisar sangal misuba. Ala ko na la ko Italia. Ngole mai ene lako laki so taberto na nito bubale mai obalau kene bi bonon dindi so ena non da Viti me bonotani karena nama gitu ena songo ni family reunion kanang karabi mai intelenya jono mudaka bono ni retiani ena bubale na taria ena kormo turanga no bodi kita mo no mai bua meu sambula re bambolo tani ena be tiko bole kata ena tikira moturanga we nunu na bokoni bengarabe so sana marunga jeti ani ko dance bono ni bidaka tiani ni na marota kena songo bimbi sanga wala ngani songo ntu bubale ana songo tu kan benua ni na sota pa bio kan sindra na tu songo chukun tarai chiko danga mina chiko ba ke sa ke sota termal malangondo no sota ni sota ke na dhalindi sa wala ni kaya ngara bital tunga na be songo lotu na be conference na ngono Moscoviti ngara chiko and Vodafone Arena osu tu na bi hotel subongo na be kanto ya we sabana sigalau bengara bichuka na hotel rango na tropic town kuno kwa nitu rumo skeli na rumo manda ko dumo tu kino sa tu kino musali mo de nuku balisa occupant kita ngana rumo be ira rumo be so me kandabu mena ya tu lau era bo chiko sera sama chiko na be hotel na mami me korto rang le mo suba be kambani ni basindu indu mai harvest tu mai ra kele tu mo ta wana songo ni konferendi be na Sema right din sa ta kena lutu
esele biti kero toma. Right. Kena ngara tu karan dari tentu kena dilewu na mata bau. Dari dalam mai tau ni suban to tala kambi minda be wana numi. Ni singa wala ni okenda tunon dai tuwa so tala ngara bangata tunon rai tuwa nangun salam butu mana bag. Right. Namba usi. So weekend da tos tu bakan da may mata sara-sara. Kasi ni kila ni so talengar sa ready kada tu may pamaluar ni alikin nung bausi. Nung taleboni maro ba vinaka. So ran do tatartal tu ba tele karba mo weekend da. Na mosinialo. Right. Ninda lagi ado balik kanta kay bangkar sa yan. So madaga korta tar chuko vitale mo ro sutu vinaka sartua. Ang mga nagangaro chicken na mo gay tawo ni baka ngatulo chuko dem siya bausi nung bag bita vinaka ni no mo bag maro vinaka chuko na mo rege vinaka chuko nung bag. Maladan ngo kaya ka mo na baka wala tak sa tawanu na bugu-bugu satu bir no na to bugu-bugu na mon libi kena sarela lo satu ngo ala ba to sarela to na lo me balay sa sarcho nga no ndo bonua na siga bina kani ko ba ni bina chika ni bikenda ni ndana marro chika no bulo ba me mere me na korto bona ba ni na tana wa bota ni ngono ngo na baglay to ng bata-bata right siga ni bu weekend na bata-bata sa bakila me na bida na bulo sauti iya ni sa bakila me baya mong garo to na mumbula don ba na ba mo no mustokini double triple focal na mustokini katalakin nang kanilingan nandalinga mo maraba vinaka baleta ni duru ya lo man bata-bata entau lain rendre na duru mo ito ba mo na duru mo ito man bata-bata au tumbo ke baka muri ko chiko ni osam bata-bata siya mo ko na robot na robot ni isa kubu belebu kubu ndoni udi ndoni moli kubu baka vinaka otiaro no ndambe we kata-kata ndambe we kata-kata so mbutuka na tangani pateta ko na tangani pateta ba buli debe do buni we mo sobana we kata-kata na tangani pateta ndambe sa butuka toka bang wala betana bam baleta ni kata-kata sivyo ko ya bara ni zuru mai na buno da bidu zuru milion mata mo bimbinga ne banda kembal mel buno talga ya zuru milion kata-kata iyo so be kana ga matungo ndo baka sama sa sutu binaka sartunga oti anga me ba full flop sing tundo na stokin ko sanga en ndo le ba tu ya ni nguni sala ni katumban ni bata-bata weekend sa ko na yawan foto na garaw na binakaya nan dalingamu na lingamu ni ko sa bata-bata garning dalingamu bau mate iya di kasama tama-tama ang kaniling kaniling rabulta gitu ano po kunin rakyat na doon makatiko ang nananggaro mo binaka na nontong bulan dahil ka mo na doon sumi ka manital maya umi kagalang bulan demis. The biggest stages, the loudest nights, the events Fiji never forgets. Powered by Total Events Company. From Fiji Showcase to Bollywood Namaka, from big night out to international concerts, we make it happen. We do it all. Sound, lighting, staging, branding, catering, and MC services. From corporate launches to music festivals, we bring the energy, the setup, and the experience. No matter the crowd, no matter the scale, Total Events Company brings your vision to life. Loud, proud, and unforgettable. Total Events Company. We build experiences. Email info@totalevents.com.fj. Ocho chini wasi ni Dredre Ga Mo Cegu ene kabidi singa lo tule wini kuwa ni bida kateli mi kemni sema tumena nonda via te nianu andar na bambula mai tabali sepo ngoma ne mbula mai tavioni ke ya wachi na watina marabani wini kura mai da onrobe ona ni bida kateli no bugini garabita membrotu bida bali besar sema buli mai na ye kabi bida ni ko tabale mo senga ni le ngo bakado ndono na richo on tunga be songa na bateri na todo sema tumai na salika kamburaki na VitiFM bale tuno ko tabali sando achila ina saranga share ndo tayong to. Iyo mo ni binakatya ni bikem daw no pala bitama yawane watikitini yawane ena ya kabe dindai. Sene wala bikina kina matawale se matako gori na fam. Ngo be jazz. Otomasi. Tali na jazz tagi barata. Kapatali kira be Tomasi Ombaranes. May nalungo may Green Valley. Wala tatu nga be Singani. Kena bubale ndo se mapuli mekina na kabe binakani ko. Ndo bubale nak. Wala ni binakatya nga ni momowili. Wendo mukuro tal nga be John. Dumukuro mo binak binabali usar na se mapuli mai. Ena ya kabe binaka ni ko ba mo tal tungani na kabe binaka ni kuwa na bubale na radule sema to mingori mena bunole bo ingilandi bono ni binaka tena na kabe binaka ni kuwa Mrs and Mr radule na kabe binaka ni mo tal ga betino kalondado do binaka sema tal tungani na bunole bo Australia na bole usar na bone bingara na rugo ni porco ramuna neka bono ni binaka chikani na bugo ni be sema te na veitokani na ya kabe binaka indai na no ti raisi ndani moli ni kata-kata ni mata-mata ni kata-kata mo kanya ndo na kaya kata-kata ya ni ndaki kata-kata
Nada mendutani taka mendukannya. Mo kani ndo na kame benga ni timbale take bakana dure na kata-kata kina kata-kata tapi sana ada. Sana tara ngame na kumbu. Kumbu Iyo na kama. Rajin sa. Amo kani to kame biro ro me ka kunim tempat asi biasa enang on kata-kata bertani bangun ona to mati. Right. China bo. China bo me. Bakun na laman. Iya, saya kan nakakaram na kanya. Nagarno mo na tanan karkanya na ngol. So ngona, nakanta kanyo kita nga sita sa sulit talaga bir na ngone. Na ngone, pabimbi nang drag mo ngom nagarno mo na tanan nakanta sulit bir. Ay merkanya talaga nakakana kata-kata. Baleta dito tolosar na no dito matuir kaya kaya na manisin garno mo naka. Nabika kaniso era kanya o era na lebenda. Maro dito na mata ni madani sereki. Marau. Madam minggo sakar ni madawa sa nalay maro tang tota mayabu na na sereki talaga. Na no na delen ni tambu mo na chicken na buko ni nangungumuto na wale utoman le ko dita daka sa suli kina buana ngalala men ngoli kina na madha amigo yo garga na ngumuto aki ya sigani tu suli chuni lala ngondo ngono mubudi unkina mbaleta o sega yo kila ndo buki ber sa daka chungo sega na buki ber suli enanga suli malo beko ina ngono ka sa community ko misali mo para ano ka sabi na katapusan na au kere chiko muli bisa kana sigini su right ron misali na sigini su sa era ni silbiko. Right, mai. Iya, rasul ba kaya awa. Sagur ka mo na. Lagi tu namaka tu menda no libi na ngoni sigini sudu. Tu bakara chikani ko ni bida chikani bika dan samo satu tolo to siningon ha. Ko sa kusita ngango si bitemba. Uy, kebal mama mi ko moni sa uchu chilisiga. Auto tijarani singa, utinga sa si bitemba. Sa bitemba ngana mama minggo ya. Oktober, November, satu tolo satu siningon na ngam na ngangor. So, itu betul bakama ite ka buniang baki, mebaka na moni bagi ko saraw. Iyo so sembera chikini rawa, iyo yang mendana teman juga na kata baku kuwa, merani rawa chikini nabi kabina keso nda kakabai kini mena rawa, ena yang baki ko. Sara no matakiti? Sa tobol itu ni merawa. Alright. Ena rawa. Iyo. Ena oti mai na ndrendre. Ya mikura no tabakasa. Ena oti mai na rawa. Right. Ena oti mai na lomo dawa. Zumuten. Ena oti mai na Namos. Iya, mai. Tahun tak kuni bendende kene gore tu kina na vinaka. Donu bo. Keba ka struggle tu ngono ngo ka kuni lenka. Right. Ena uti mai. Donu bo. En do tu na imbole ya. Ka keda ka tu ngono ngo ena uti mai. Keba ka orai dira no mitoka ni sarawata. Right. O yo sembera toka ka kuni kodo. Yo ka kuni kodo ma tu motiki ko. Kuwa pesa. Ena nga ya no mai no ngauna. Kana mo kan ditakelo mo ena uti mai. Donu bo bina. Ona rawata. Iya. Dede ka mo de man ngeli sibi ka militar man sigini mataka. Ni ba de vinaka ya ubika